Ki Nongalam jo ke ilaka Nongkli East Giant Hills District ni kesngi kelapan pau ba ke ilaka kapediang ya ke karkhana Sri Cement Limited kadai ba ke roy kapar kayo kam kayo jam kanwan ha ke ilaka hi bero kawai apa keren kinong thok kubor ha Shillong Press Club ku secretary ka ilaka Nongkli ba F bare ulaong ba bun ki rang ba ki ba pet ya ke roy kapar kijing sadin jo ki pat ba ke lapediang ya ke Sri Cement wanra ya ke roy kapar na kata kadau ki pediang met kidon ke jingkermen bada ke jingwan jongka kan wanra ya ke jing start ke jingnang bat nadu basdang kilaya penbek laga dai hak yo kam yo jam kalenti ke sengkin hadu ke jing siu ba ke dai ban siu sha ke eleka nagaleng udaloi ke eleka Nongkli uma en suklain habakaren kenok thok khobor ulaong bekelawan hangni ban penitu syakikun ke jela boro kawai markum ka ilaka nadu basdang man pediang ya ke Sri Cement Limited kilaya menjur lang Nawan hande bat snow akmat jongpi bat chahinong sonong hi jongka jela Meghalaya jongi hagi jingi dei bat kenle ke jing wan sen karkhana jong Sri Cement Limited hangte ka ilaka jongi Ajing siya ni kung tirang bah kibapet ya karoy kapar kajing saden kikun kikti jongi hangte ni amnot bat idon kajing temu ban priang ya kene Sri Cement hagenong rim ban wanra kajing gelat namara kajing syam kejongi ba kajing i jongi ngin hagita jaga ngisa den habarok kikap namar baga jingduk gaban ini kibiim hakite di jaga dena kata gadau ngibdiang yang jingtuwa jong Sri Cement Limited ban sing hakana hakite di jaga jongi bat dagi jingkermen jongi daga jingwan jong Sri Cement hangte ha kailaka ka jongi kan wanra ye jingtola ka roy kapar hakayo kakot aka jing start jing nang bat baro kiliang dena kata gadau ngi kum ki nong chong ke elaka nadok besdang jong ke elaka ngi lei penbe da ke jing yetiet bat da ke jing menjulang ki nong chong apo jong ke elaka jong ni na kata gadau ya chikman ban ye penbe bat ke dia ke company rangkat ki jing ikut kibangi yakut baka nika simen plan gaban ai ke cimentoy ini nado kayo kam kayo jam bat hado kijing siu cengi kum kitrai jong elaka kaning islo tu bakawanra kajing kula baka cimentoy ini kum kikun jong elaka alor kita genorin idon sibon kijing penbe bat kene company kibade bat ka roy kapar hage jingi dei bat ka jingnang ke jingstan hage jingi dei bat ka umbang ko undi kilenti kisurok kibaga dei ban wanra ha ke elaka ka jongi dei na kata kadau ngi ku kinong song jong ka elaka hamte ngi biang sabha ya ke company bat ya kan itu nginnom le dakabale tu le abre enwe ni penbej lang akmat ka dorbar akmat wobul balang amre da ka cintip joy padaloy jongi jongau fitri jongi member jong ke isi jongi enre da ka cingi penbej lang akmat ka dorbar gabangi ni penbej bon teli ki cingi lang dorbar ki jongi kumta nak yang jongang nak kepat ya kinong chong ka jela Meghalaya jungi ki paradok ki parasnam jongi bagin ai ke jingker kersan lem ya ke jingmu ke jongi kenamba ka thain jongi chete ko pasaden bat ka baduk bagin yo long lem kum belong ki wepat bagin yo nan ban penkiu ya ke jingnang jingsta ban phapule ya ki kun ki jongi cheti school ki bakam bha kibodon sesor tina kata kadau
ngi kung ke elaka nga kong secretary ngai tre lang rangkat baldloy rangkat bat ki member jong ke isi rangkat lambat upai pa ngindon keno ke jingle tu ke jingle apre enrei kene ke kubor kalong ban pensngap chakinok jong ke jala me khalia jongi bakin snow ha ban ke changan ke jitmu di jongi nam lo long bruman bru jongi hagde jaga ngigirmen bangin long bruman bru tamni ne tel population Kuba beliau sengaja yang kecil keren, jong sektori jongi jong piraka, Iwan hang ni, yang keban itu, Syah Kikun jong kami saya berapa ni, ngikung piraka, ngadu punya sedang. Ban piang ya kesisinan khantam yang jong aku mudloy ya le sidon kiba kren hangai kum doloy namdan kabor dalai hagaji menjur lang jong bebun balang ngasu ai tangga menjur manyarati ya keno kam kabagi ya pembet apo elaka Kena kadang-kadang yok don mapung ni kumtai nakapat ya kami ya kisah ini ki nong yalang yang kastit di karya dengan hibrokwe makin sekau bahan nyerap ini manja terelang bani amarni yang tei ngidang long ha kinung kedong himdon ngiduk ngikerdo sibun kijinga habidi mjangi abang yepet syakwe pat kipang jong ka mikarea denong kong ucap nga tujai ban ya kejo sinan kamdon kengo kajing ya min ya di min ya tit min ai kawan da kaji yakut bakin treda kaba abaino yini kum kikun jang ilaka kat kum jingmi jang bima kibadon kibakade ban penni nagata kasigan plan kabangi yakut jah ta kadung rin yakut bat tangi ya pelong sibut kita orbar jang ilaka lagi por mencua kun jang ilaka baro tamwero ndon makadai ndon makana te ni sini munjur ban piang ya kata jingwan jang simen halor kanungrim ba ni ya hunlang ni ya ngitlang te ngaku mudro nga siyaw ba nai ke siyaw ya ke simen mo baka kloy ban wan chini lamba ki commission ki bangide ban yakut ban yo kono yo jong pengerkahi para ore jong ki yakut kumba video siyaw da krem sutri kawai kabamang belum kerpan kalau ke school kun jongi hidup dikerdo hidup dikadinya keren dinyekut bat kasinan bahkan air tinggi kawai ke school kemanadu nursery school hadu pandeliat 12 nambah kun jongi jinyo ya jinang ustaz te nga nakaliang janga kundroy halor kanong rim kabangi yakut pagkasinan chisinan kakung gadinya tu
jong seri ni bawa sto setang lagi ni yang kuat yang kata roy kapar ha kene kapor kemangi ni jalan ban piang ni kene ka sisigan ni kuat ban roy ya par ha ka ri iborok kowe kum ki khun jong ka ni kaya nolor kata ni kuaru ba ki bengimla ni kerpat ya kiwe makin ya lem ini ban personal tu lem ini kelang ba ka company kanang la ban le ban bor halor yang ikut ikun kan neutral lagi naga tengah ngabdul kin hiban ong sibun ya kumle sibun ya kating grand jomane company bagi tang kendang kilang pun man sega banyada ya isbetul isnam di badan ko elaka nuksa to ha pollution nata agane gating ta i umbang undi nata ki indio siap landa konta kan ta ibinong sang demi disebut kan mentoy iu kecing roy ke bobot den dari jingjok ka jingkan men demi bat minta apil sang company kan bodien ia tu bi kendang merayat dek ba implement ni tu bi kendang nang ba ka jingnya sepang projek kan nong jing tu yang kedong kesnap jomi ya ki peramarjam wala kilong go persa ligo yang ru untuk yang keseng betul tempat kapri nyontre nyosum ba ka roy kapal jong cipenta jong di parado persnam kan nong ni kecing mentoy ya kari ba kejat benriu di parakasi di hagawide betul jing kiling aban yang ngidon ikan kom bahkan trei kap tu minta kinon kanon pa ya kalawai jong ikun di kelka resiko kapan trei di country harta kapom aiwai list di nang tu kan hapan ai kum ka baisnem dan juga commission di ni ai ha ka caka jong ke elaka kabala dia don ikut islam jong ke elaka ba ha ki ni kindiak snem namar ba ka slow dan ka suki kata jingyo i kinja company le kila penroi kila don sisa ki badal bariang tu bicaka nega dormang elaka pelun dan bagi ai mu dengan isi ngila ai ke pensai bagi elaka ka kloi ya kapan ai ke compensation bat mentala dan nang le tange ka ba ka ilong ko blok wan ban dalam poe ka por ni senang pendap di blok tu fi ka ka ti ya ka tu jaka ai ni don ke siu ke compensation ya di selain jaka untuk dan jong ni yekta te na kaliam jong ni ngin sngawe ngin don ni ruban ong dokum no namar ni sngako ake jing sngako jong ki wei ki parlo ki don la ka jong ka nomin te ngin don jing kentho ngin don jing ong ya ki lada ki seng malang lada ki hima ki ba ye jan put jan sambat ni lani wat ya gino ro kiba bersak te ngin don diksare kani ko projek ka katane ni ka ilaka situ kani te namar ka ilka jungi ka don sha phang mi sni na ka ilka ngami te hage jing de ba kata ka jikta na tharai te kamdon di mo kono jikta kaya nga ba pang itu joki ilakas tu ki balo ka kan kumbala ong mentan kinong sa kidon la ka jong nong ni tiban batay kata ka jing persa jong ki we banda ti te ngin jin la kloy ban ya konsol ban ni penbe lada ya ki dimasuk ngala de gino biseno te na kata ka daw ya tu jing persa ki de ni don di ban ha kano ka jing ya kano ka kenja project le ni no ka
kekam demi nong kersang nong persak ting teng ding nong persak kuat mo ban pun yaki opinion ju yaki viewpoint ju yaki ni kita ting long ta ti haba i la ban pen secret ya kata kajing sneu pu jong ti ting i pumbaka long sisa hen roi ni ya be kat kong kiti kendon balarai da gador bar elaka dengan kesan ya kini ka projek namar kalong na ka benta ka jing mentoi nong song nong elaka bat di elaka marjan renggap di parado prasnam ibadan akeling kini ka priu nyutre tingim dan bat ong nang tak sing malang ngin ring nang nyawer penban ban yarap lem nyi hakaban pen orlong kini ka projek kenang ba kita kijing mentoi jadi kijing kiu jing roi in yok ban yok jaka hati ka dong jong ka ni ke beri nya trap nang ba ka jing beri kan nang kiu babalong si benta jong ka yesnak bilang kasun benang kasniu ha kajaka ban prolong tu public halu guru ka jenjang ha ban poiseto tengi kumpino ilam jong elka nila penbenang ko jong elka ba barok ini bandewan celatuka pembikari. Mereka bomdon kali dia dikejar tegumpo dari situ. Kipoetan kita kisnong di bandon mar dan mar senda patuka seka pembelong. Dena kata gadau segi gunagi bukan celatuka. Ni ibu bagi ti kita kiba kesan yang kena spesimen deh ti ya ka surok bagi online giveaway dan wan situ kita jaga itu halor kata kung bagi ong ngitip ti na kaliang jong ngim don jingti te pi ki pres ni dia ada pitip ya kata ngin ong lekum nupa ki ong pitip ba don ki ba kersan ki ba ti ngin na kaliang jong ngim don banong ti na kaliang jong ngi ong ya ki dong ti ru ngim itu ya gitu kiba ayu roh tur ngintip nama ngila perbet ba kumba ong menswa ya ginong persa ya ginong tiang kidai banyawan ceto ban persnyaw ya jing snyaw ke jongti te ya gitu jingti yo tu surok ngila dek ong iki naduk menswa bangi ngindon jingtip ya tu jing dek te ngasnyaw ke jing ong jongti ngitip ba naliang jongti neliang jong kinong persan kiti te ya kata te pi tip te neliang jong ing ala ong bangintip kita mat sing tepat menawat iya kata Rasulullah kata ke ngi ong pi bangintip kita mat sing tepat ngi pala si kenten merap mo gaji pi ya usurok kadai kejing dia ka ba mangi ti bor elaka ngintip bat ngim dekukur ya kom koto lokan manjia apa elaka juni leksi ke ba long ke jingle ma peneran ti ngiru ni penting ya ke jingle kom koto nama ka puki heling kamu mo everybody mo has the right to mo kan i ke jing sneo jing Kause ka diam man to ngir ngim tip nginang ang lengo itu kejing toki kejing sili ya persan manewat pangba patip Dekata kiru pula aiban ski. Phi pan na phi ke sorka kalane aban ai. To hab juga mepi na. Katno sen di Kampung Roy, utau surok pitip acnong jongi. Katno peu sen di pan ya sorka berpenghau surok. Namar misitom akale ke wan ke kit ke ba. Kamtam bejia bepang misitom. Te ke sorka tablai Bila dari menu bawa lewat tenip dia, lalu dari menghiru berpelbagai lewat ngip yang surat. Dekat nutam, lalu don kitu ki company undai tangan di sini. Ngila persangnya dengan kam nedo ka lafaz company. Andrei kiwe pat kim island, bagai roy kapatan wanang tu bi. Naga taga daw ngingi kloy, lalu don menu baban irap ini hande. Ngiyo i kecing duk kecing kerdo, ngiyo i kecing sadin joki hati kecing nang kecing start.
Ngio i ke jingsa de jengi habarok pilihan. Tong surok ubedon tangsan kilometer. Ngin pan na kesorkar. Kampen sat. Tekan tu tamle kita ki jingikut ki bagi ikut bergede company. Di Kalau ke par kapal di kami jam kapal. oi kitu ki jingikut. Lada ke company kam le. Te kadon ke jingthok ba lada ka pengkenya kini ki jingikut. Ka ela ka kala ban kiu ying le ying sao. Matunjuk undang. Dei helor kata tanong ni mengis ngau scam. Pois ka. Di lada ka ai country kam tengin ong pada gumno nimla suban batai. Henry ni senia akibor jong ka ai lada ka waidet ye gini ki kendon ki bangila yakul. Ni kermen baka kibor jong ka an kin sebisa kin sepet kin seirap ini. Wat nagi pai ba, wat nagi seng halang rungin pan ke jingira. Ngis ngau ku ba lada ka company ke cek kelai ni. Ngin poi su tau pur. Rai kata Mem jemo juga long katu cakap banti motion.Ok sa di office ki beper. Ajaka bagi don sau peu ying ki penbul penban sa kacispa. Dia kata la pi ban pentikna. La ban pentikna tang lada. Ki kun ki nongkok ko keluar ki nong patai ku bot. Ki wan cini bengin le survey yang kata jaka ka bang ngin le. Uno ubade try, uno ubam de try. Ubo cukam tang keten. Ngin se kendo ngin se jam ngin se lap dia kata. Kamu bentar ke ai. Ha ka block 1. Pi ngiyat ka block. Ha ka block 1. Ngila na le ya kata. Tak nawa. Kidon sao peu san ying ki beriu ki badan to block 1. Henry ya ki topat di bepercak ki hapa ke block 2 block 3. Ya kata ngin nang ya cekmat. Kumbang dia ya gitu ki ba kantra itu jika ke block 1 ya ki turun ni le kejo. Eh mo jemo juga nente no. Jaga lagi dekat dulu. Lalu kot kan selagi kata. Oh, mau tahu betul kau. Abang ini Aisyah kau beri rumah bagi kot selagi. Halo, kata Nuri. Dan kibri bersurat tu lah. Jika terai ke semua cakap, ni kita ka, ni pediam dia. Balik jika terai ke semua cakap, orang tu ikut ke selagi kan. Itu ben kita tu kan ni bersau. Dia kata dengan lak pendek, kami bisa makan terai. Kemudian ikut ke selagi, halor ikut ke selagi kita balik berlepas. Tetapi Ya ka Lepas mai. orang mandek marwe, kumbau mampu. Kau tu tamun kau sendiri betul betul. Kita mesti sekian, kita mesti sekian betul. Lagi kau kita kah ni serius kau kira. Ni andon ni kau kisah te. Kalau orang maklabi di kau kisah jauh kira kah kamu kau bayar. Kau kisah kalau orang pakai kah ada kisah lu penuh. Ada orang yang hendak. Sudah mendelang nanti. Lada kilek tu bor halal kita pergi ikut kisah tu kata. Kerja kaum misal, mana ba long suam, mana ba long di. Benda ba suyok kot ni ajang tu kata. Kita suspension ni ada, benda waktu. Benda mana? Teban harga tu konti, begitu dan kita bulan November, kita suka itu orang yang kita kenal kita. Malek marwe, menu malek marwe. Hai kita jom kira malek marwe long. Kemudian susong op kama yang ke elaka. Di yang itu ki balong perai hantu ke elaka ke siu dah ke compensation. Nada kita di hok di ni ai ke compensation ke ba layak penbek dah ke dol bar pelun. Kamu kata competition bisa ni fund jo bila kan. Ha. Kamu ini bisa buat apa? Ha. Sapok lok.